Demo Kwaba, Midi de Fia, Amakra, Tamaklu, Bedroom Health Tips. 5 minutes, yen check. Mede asedema endpoint Homeopathic clinic. Nada room tea near war Dr. Rachel Kusi Akusawaha. When they need who the run one wobble, when you how be a Mr. The number and I ordered to honor friend or many adaje with you, papa. And what you know, Peso ye when this can be a bra. Now, when you amount test be a DVL requires all your eye test, but check your and woman who can out you more. I will say eye injuries. Then you have signs and symptoms. Bed the pardon who said me bako wada, tears was sorry. Eh? Dog ya more kwaba. Yeah, that's papa, eye injuries. Yeah, was a man. Aha, myopia. AMBLYOPIA. Lazy eye. Aha. The better na signs and symptoms. Better na we say me na eye lazy. Sister, if you meka never ba komienu bia e wo se wo hwe. Se sia na ba no simple practical. Se sia wo hwe Adom TV. Se wo pese wo check wani tu na hoden na fa won sakata ba ko sei. Na hwe said the clarity of vision esitie. O papa ya wo gina TV man cameraman me hu no kama fefefe na wakata we so. Wa won say if your picture we ya me dey h3 papa wo hu te say aboa we ewo ayisu na ni tu no o hwe ne say na o hu no kama boy na da ho ya o dware o dane ne hu na ni we na asa aboa na asa o ya adum asa kane na ya adum ama no enti say fia sa wo ya akra wo da oba bi wo kra afro ba say me ba hwe ade wo hu ne san ana na ni tu ne on check the strength must be almost the same sabakwa hu ode no hu no kama bakwo hu a entempa sorry wo de wonya check up ma obada manen kaiwo because ye ka no ye hu ne ntem a yetimi som enti anu ye one common sign and symptom and I can say excuse me squinting eye and na fa na me baby ni ade no aha am squinting eye no ha enti wo hwa anu nie wa hu sorry ani ba kono won se aka ba mu sei na we na ke se we no nti na wo hana no wode twe no sa ni we na wode wo fom enti se wa momodi amwa sa ni we ya ende instantly no ebetma koso lazy eye no eno so e wo ho ana say one sign and symptom of lazy eye ni say obi wa omuamo nani no obo so hwa ade a aha ana say oba je nani ba ko sei ani ba ko na hu ade no ase nipadua ni mu no sa wo kra won chira moaye nti wo hwa ade bi o sei da ba ko na ye papa no o de hwe ana say wo kan ade mpo a ebia ade a wo kan so ye ne sei na wa shift ne sei ukwa na okoposition ne sei na wa shift ne sei chese ani na hu ade no opese wo no nko anya adwuma e wo se we nyina timi kire se anhwa na AMBLYOPIA yi na me ye because obi won pa onim se obi a wo bi yeah na we are here campenifo na nkra na ebede ye hu sister fia meka se nkra no parents should help se dem sikaye no e wo say parents and guardians teacher for dey nyina ye nhwe e bia akra bi mpa wo class da bia akra no kopo no AMBLYOPIA the serious type no o hwa dey pa won hu ni yi to mo sa akra no chocho basa e frafra eno ye one ayi ana say akra no bi won pa the serious type no kwa no yiso mo kojina board na nimpe the serious type no omo hu ade ni yi ana bia TV kra no yiso bia makojina TV na nimpe e wo say eno so ka kire se dem say kan most of the time no eye one eye ento da policy ma oba no kate na ni baako kwa me hu ade sen mama me hu ni yi hwe we so me hu ni yi the best thing is hu doctor antem so safia eboa yeah nti ye hwe we no time bia na signs and symptoms safia me da say most of the time kwa na AMBLYOPIA na emma sign emma symptom just say nipa no because nyame bo ade na nipa wani tu ehu ade ni ti no your mind will give you that perception oh me hu ade sana ba ko ya che topic we last near kan wasem a camera ma ogina o kata sama ni we na nya kora enso onim enti ye ka no se wuti we ye sa test na ye kan kata oni ba ko na de ho net san na as soon as possible no ye nso mu ntema yeah fancy hey na ochina nyame adoma ye santo so yeah my number 0244982821 0244982821 Let us say Dr. Rachel Kusi Akosano no so ya fredo na ni nkomo wo ni hu how bia obeboa wo pa fasedama endpoint Homeopathic clinic edumako ya daroma ena ya ba Dr. Rachel ho oboa ye ewe ye di hu nkomo iti fredog
bibia ha wadwe o tran kwa ho den wo ho afia amankwa tamaklo ebesehia